Odi lobi brada na ngasa. Adibo tuftide kamoto na Hosea e de markituarfu apisti marki sibi. Dat mek umus drai kona ungado baka. Dusani na nga lobi na nga tapuan let fasi en tan wakti na tapu gado. Apispe mulher kamoto na ini na fosbrifi di brada Paula skrif di Timotheus e de marki wang apisti marki tina fifi komitina siksi. Paulus escreve Christus Jesus beko na grondtapu fu falu sondusma en fu alla den sondusma mina amoro bijuang. Maar dat mek gado soor min in sarati fu Christus Jesus ben kan tik mi amoro bigi sondusma fu soor fa ap langa pasensi. Na fas disi mi tronga ek sempre gidensma di bo bribi na in eng bakaten en di okis alibi fu tego. Wan bundi morofara nanga bogo gado blessi.